دما کورین انترنتی لهریم عفرین هاتا قدکرن پرانی خودی خانی انترنتی چراسارین الترناتیو دیتن وک بکارانینا نیتا هوایی و واکرنا نیتا نبخایی کوکار بانیتی لتواهی بجار عفرین بلاف بکا. مسئله محلی انترنت بشكل كي عفرين شي بربينا داربينا أنا هو يعني وسيلة كخلق بزروكي خورة دان كل داربو نعم واقعي زون خورتي عفريني إيه بر دركتنا داربو معني شغل دار وضعي شبكوجي العفرين شبكة حموش تركيا وسيلة إنه أي نظام جي سر مغطية و هروها وشاندنا خدمتا وايرلس استعمالان دا درياب الجانرا و علاوه بلاف کرنه و تبسین لاسلکی تن آلوزی و کماسی درد کابن هوله انجام دور کتنا ترکیه جباجار عفرینه و اب دبس هدم که هزار موت النت لواز ببا راسي السلف دابا الانترنت وانينا عفرين انترنت عثماني انترنت فضائي بي عثماني هو انترنت بطيء بي ومشكلته هابين انه عور شباب دسكنه يعني مشكلته بروبلم تخو هنوبي ونكو فتره وقت شاش حفمه هنا انترنت تركي كرنا كات عفرين انترنت تركي بريا واي فاي كات عفرين هو انترنت جي انترنت عثماني باشتره جي ترى لأمودي سو مشكلته هنا هجای بیرخستنیا بیتری 25 خانه نت دناف بجار عفرینه دا خدمت دکن دریاسه کمپانیان بنگهین اوجی اون جوان نت شرگو نت آرک نت جو بجار عفرینه جبو اورینت نیوز شیلان یوسف